No te karere te Waimarie, kua tae mai tētahi mātanga tohunga tō rangapū ki te taiwhanga pāpāho nei. Rangi nui wōka, tēnā roa atu koe. Kia ora, Shane. Kei te ohorere koe kua papuake tēnei tohe. Kao, i kororo mai a hone ki au i mua te krihimete, ona a wangawanga mō ngā ahotanga e pāne ki te pāti Māori. Kai te pauri hoki tana ngākau mō ngā taumahatanga ko utaina mai ki runga e tiwi, arara me te GST, te piki o ngā utu mo te kai. Wera momo āhuatanga katoa. Nō reire kai te whakahe i te pire mo te takutai moana. Nō reira, ko te nohotahi, ko te moitahi a te pāti Māori ki ana hinara, koera tētahi o ngā take, ko te pire takutai moana. Engari, tēnei wā tēnei tautohe, me pēhea e tau ai. Kā tau rānei ki o whakaaro? Me hoki rā ki ngā tikanga a te iwi Māori, ona mata, mai rāno. Arara, me hui i runga i te marae, ki reira tutu ai te poehu, ana ka whakamutua ngā kororo ki roto o tāne piripiri ki a tau ai te rangi Māori. Me koe rā ngā kaupapa ka whāia, kāre e pakaru te pāti. Engari, hei tā hone ki a mātou i te ahiahi nei, koera te he, te hapara nei a te pāti Māori, no te mea ko tā rātou mahi tuatahi, he haere tika atu ki tētahi roia, tōranga pū, roia, hainamana, roia, kāore rawatu nei te marama ki ngā tikanga Māori. He raru tēnā. Kai te mohio tātou ki ngā pūkenga o tā rātou roia a Mei Chen. Wera pukinga mo te ao Pākehā, hei manaki i te ao Māori. Engari, kai a tātou ana wētahi roia kakama pērā ia Annette Sykes i te tohutau me pēhea te pāti Māori e piripono ai ki ana kaupapa ki te manaki tewi. Kua ki te ke tāua i ko tatake nei i ngā whakaaro, kua rungoa noho ki te wairua o hone, kaori i te pai, kei te pukuriri, kei te hōhaia. Ko rongo rā tātou i a Pam Bird i ki ana kāhia ke te roa ia e tohutohu ana ki a hone. He rereke tēnei me te tohutau, kau e kororo pēnei, kau e mahi pēnā. Engari, te pukuriri a hone, ko te whiu a te ururo ki aia, ka rei i tai atu te pānui tuatahi ki a hone, koe rei pukuriri ai. Nā te ngā tangata o te reo irirangi me te pōka whakaata, i whakaatu ki ai, koe rei pukuriri ai. He pai ke atu mena i haere atu a te ururoa a kanohi nei ki a hone? Ki mua noho ki ngā tumuaki o te pāti Māori, hei ahara tana tuhi i tana amu ki te prehitini a reta nei, a pepa nei? Koe rā te whakaaro o hone. Tēnei mea te tūnga o te tangata nei a te ururoa. Koe e te wepu o te pāti. Me mea kai te mahi he a hone, me kororo kanohi ki te kanohi. Koe rā tā tāu nei tikanga. Koe nei rā nei te tohu, kua hōhā no hoki a te ururoa, me e rātu o ngā mema pāremata, koe nei e tautoko nei rātau i tā te ururoa whakahe amu. Kua hōhā rātau i a hone? I te rātau huki ki te tātau i te hōhā mo te whakaputanga kōrero mo te iwi Pākehā. Hararu te pāti Māori i Tauwā, ana kua raru anu i Nainei. He mahi ua tā te prehitini ki te whakatau i te rangi Māori i Waihinu i a rātau. Me waihope ana kōrero i kona no te mea kua eke te wā ki a tāua, engari he pai te ki te atu anō i a koe, me te kōrero anō ki a koe. Kia ora.